Ilja je naša uvažena preduzetnica Žena Zmaja i dugo godina u Udruženju poslovnih žena Srbije, dugo godina u kreativnoj viziji, prava preduzetnica sa ozbiljnom firmom. Obzirom da Eko Tim postoji 32 godine i da je uglavnom u svom postojanju bio fokusiran na pravna lica, javna preduzeća i tako dalje, koji čine preko 95% naših kupaca, kojih imamo sada već 500 i više. Bitnost benefita, odnosno koristi za kupca, mislim da su najvažnije mir i sigurnost u vašem domu, koji vi možete da uđete sa mirom, gde ne očekujete neko iznenađenje te vrste u vidu miša, bube ili tako dalje, koje niko ne želi u svom domu. Mislim da je to glavni benefit. I u vikendicama? I u vikendicama, da, u svim prostorima, u dvorištima takođe, gde obitavaju štetočine, kao i zdraviji dom. Nastojimo da koristimo ekološke preparate na koje ljudi nisu alergični, koji su bezbedni za kućne ljubimce, za ljude. Mi radimo i tretmane eradikacije zmija, s tim što su zmije zaštićene zakonom, one ne smeju da se ubijaju. Mi na nekim repelentima, dakle preparatima koje koristimo, odbijamo zmije od staništa, od ljudskih, od dvorišta, od kuća, vikendica. Da neko u stanu ima zmiju, u tom slučaju dolaze naši tehničari pa je bezbedno dislociraju. Da. Naše postojanje i iskustvo 32 godine garantuje da će svi ljudi koji nas angažuju biti zadovoljni, jer mi se trudimo da pratimo najnovije trendove, da koristimo najnovije preparate i mislimo da jedino tako vi možete dugoročno poslovati na tržištu.